kining pag-ampo, labi na gyud ang pag-ampo nga pagpangayo o tabang or grasya sa Ginoo, usad ni kabuhat nga gipaabot sa Ginoo nga dili gyud nato hunongon nang kada adlaw kita mag-ampo niya. Do na pagid siya gisulti dinhi og makita nato nga murag kinibang paglaom nga gidungog ang atong pag-ampo, kanunay gina natong huptan nga wa gi pag-ampo nga dili mapuslanon. Diri ang biyuda sa atong ebanghelyo, taas gyud na panahon sige siyag balik-balik og hangyo sa huwis, o niya gibalibaran siya sud sa taas nga panahon. Kapila kato siya ni adto niya balibaran, inig adto na sad balibaran. Kamo saman mo padayon pa mong pangayo o balibaran mo mga kanapo na adto ni mo balibad na sad, sunod adlaw adto na sad ka balibad na sad mga kanapo niya pakapinan pa yung kag ingon nga baga ba ni mugnaong sa mo balik pa ka di na. Ako ambot lang ka pero murag upat naman ko katuig sigig balik-balik og baligyag slat naman say magsigig balibad, pero sige lang yung kog baligyan ay uban iyon gialingog-ngugan ako sige nimong baligyag slat pader mupalit na lang kog usa ka slat human sa tulo ka tuig na kong pinaminaw na say uban mo ingon makonsensya man sad ko pader magsige man kag ingon nga pamalit mo slat aron mo malangit nana. So ang kanidi ay gitawag na to humble, persistent in prayer. Ang pagkamapaubsanon o pagkamakanunayon sa pag-ampo, mao gid ni tinuod nga success. Kana bang inigampo nimo ba niya balibaran way ni abot Ginoo mo pasar unta ko sa exam niya hagbong niya human ampo na sa ka sunod tuig sunod exam take na po ka board ampo kag maayo hagbong gyapon success din na success. Why failure sa pag-ampo nga naman kining pagbalik natog ampo ngadto sa Ginoo mao day nay tan-awon sa Ginoo og basihanan sa iyang pagbukbo og grasya nganhi nato. So sa ato pa og doon na pa kay gitawag og kalig-on og kadasig sa pagbalik og ampo bisan pag wa moabot ang imong unang giampo nya mo balik lang yapon kag ampo mao dinay katumanan sa imong pag-ampo. Ang pag-ampo nato mismo ngadto sa Ginoo maunay katumanan sa atong pag-ampo. Mura mamugwa kasabot. Nagilingya imong tupad inan kasabot ka nang gisulti pader. Ang imong pag-ampo maunay katumanan sa imong pag-ampo. Muundang gani kag ampo mauna na gitawag og failure. Kuha mo? Muna yung silang try until you die. Dili, until you succeed. Na, kay og di ka magsigig balik-balik o ka na ganing himo ana, di man jud ka mulampos. Di mulampos Pero sigihan ginani mo balik-balik yung himo hangtod mahimo jud kang eksperto. Nabitan na yung mga study tanawa niya news Google o man sa kumsubay na kabati ra mo og istorya kana ako no mga sikat karon nga mga pagkaon sama nang McDonald's, Jollibee, Dunkin Donuts, unsa pa na mga sikat ro mga delicacies ba mga pagkaon. Dugay kuno kay na sigig balik-balik og kuano suway himo naman ang McDonald's
baligya as market, wa lang yapon mo click, himo na sad gamayng adjustment, baligya na sad pila gito ka tuig sig balik-balik, wa gyud mo sikat. Nadugay pertig yung sikata na. Ana, balik-balik kay lang yun ba? Labaw na gyud pagampo nya do na pagigisulti ang Ginoo kun ang daotang huwis sa katapusan nakadesisyon nga iyang tabangan ang kadtong biyuda nga kabos. Dautan man ini siya, nadutlan pa man gani ang kasing-kasing tungod sa pagsigig balik-balik yus biyuda nga wa gyud siya muundang unsa nakapuno ang atong amahan nga buutan kaayo, maluluyon kaayo, mahigugmaon kaayo. Kung makita niya nga kita nagsigig balik-balik og timos ang atong paglaom niya, di niya dugayon, iya din ang ihatag. Gahapon naguol ko nga sige lang yapong 21,000 kapin ang atong halin sa kana ganing sitiyo. Karon pila naman niabot na lang 21, sige lang 18. Karon niabot na ang atong halin og 19,828. Di ba? Pakpak. Nindot ana, irog lang ginagmay kalampusan ana. Kini lang akong pag-announce daan sa atong slot. Wa na. Kalampusan na ni kay doon na makabatian eh. So naapay 20,172 slots. Tag 100 ani per slot niya. Karon na rabaning November 24. Pila na lang kaadlaw? Unom na lang. Unom na lang kaadlaw. Mahurot pa ka ning 20,172. Doon na ray usa aning moingon pader. Ako nang pakyaon. Awa na. Pero sige lang gitagkuan announce niya sa ato sang SBF dag para sa kumbinto. Nasa tay halin nga niabot og 416 ka slots. Pakpakan sa nato ang malutan niya ang atong DSAP kaning investment slot 26 na lang ang mahalin. Di gamay lang kay gikas 140 nahimo ng 26 na natay halin nga 114 niya 100 ani na remit na 14 slots na lang ang marimit. Di ko ka-imagine nga moabot ni aning maong gidaghanona. Nga naman tungod kay ang Ginoo mutan-aw na sa atong pagkamakanunayon. Angayan ba nga ato ning kanunayon kaning SBF dag? Yes, aron mahuman ang kumbinto. Angayan ba nga sigihan ginatog balik-balik ang kaning sitiyo, ang Christ Transforming Union? Yes, aron makatagamtam og gamayng kaalibyos pagpuyo ang atong mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod. Tiaw mo kanay makahatag ta ng 3,600 ka 5 kilo rice. Ang tao, ang pamilya nga way hapit gikaon anang adlaw matunulan nimo 5 kilo nga rice, murag maibtag tunok nya 3,600 ka mga pamilya. Doon ay mga labing minus 3,600 ka pamilya ang maluag-luagan nga moingon salamat taon Lord niya giniabot. Kamo di mo ka-feel kamong nanimba dire kay gasobra man na inyong bugas, pero kanang pirming kagulkol ang inyong butanganas bugas, kanang mga bulsita or bag yaka na kaisasaog wa nay hapit malugaw, makadawat kag 5 kilo, so mura kag ibayaw sa langit. Kami bitas una palit nas mamag mga 2 kilo nga humay igabot sa amo, ipalungag dayon. So lami ang kanon, muramig mga suso magpunsiso koy hastagong kanang inalis ngaw sa humay amo gunang hanggapon kay humot man lahi man atong mais wa may baho inig ana hait pa kay kanon labi na tong numero 12 dana ka na mga panit sa mais nga wa matangtang si galing aton to ang galingang bato hait kay nas tanan
ini kabahaw-bahaw gud igladok muungot usa dinhi gamay manukad usa ka baon na pa nimo ilahos kay mura mang mabukog ka pero humay na ini kaon dango kay ngadto lahos-lahos lang lipay kay mi ana hasta katong nidukot dito sa kaldero kuskuson pa gyud humulan pa gyud mura na gug tinughong pero kaon lang gyapon lipay kayo nya inig birthday na ako, makahatag ko ana. Dili ra ko malipay nga niabot kog 60. Doon na pagyoy 3,600 ka pamilya nga malipay. Nya napagi 60 ka balay nga atong ayuhon na nakahuman na tagduha as of yesterday. Basig ugma na lang ni Tingbo na kog pakita. Kahuman na tagduha, magsugod na sad og laing duha. Di ba? Pa nindot kayo lipay kayo katurong pamilya nga duha ka buok nga tarong nag-atop, tarong nagbongbong, tarong nagsalog di nasamas una ba ilang kuan kayo mga trapal ra awan na inighig ng atop mura na to nindot na kayo kami gis una makapalit lang mig bagong makakuha mig bagong karton nya amo nang gisi-gision nya isuksok ngadto sa atop para di na mo to iniguan lipay magtan-aw sa atop nga nasuksukan nagkarton kanang nipa ba kay usahay kana ramang pakpak mais among isuksok ngadto ana lipay kayo pero karon pa ko nakaamgo nga kung tan-aw na itong balay namong gipuy-an sa una pastilan uyamuta gyud napay katong butangan ng mama nga katong basket niyang plastic nga gipangtahi ng kilid perting hugawa isabong sa among sagbayan kada nako pangayog kwarta kay mo eskwela ko adto mo kuha sa mama didto adtong iyang panyo nga gibugkosan nga pertisan lagumag naong kuha ng sinsiyo nya itonol nako 5 pesos 7 pesos mo na naibaw nako sa semana ana ug ako tong tan-awon karong panahon na purtig yung lisurang pagkabutanga ana pero mao na karon ako gining padayonon ang pagpangayo kamong muuban aning akong kausa pagtabang sa mga kabos basta lipay kaayo mo igabot ato atubangan sa Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi isip kabos katingalahan na kaayo nga niabot ko aning maong estado karon nga nagsigi na sa kugtabang sa mga kabos katingalahan pero diin man igasugod sa ako sang padayon nga pagampo sakripisyo pag-alagad og simbahan nagampo ko nga maayo ang panglawas sa akong pamilya na paralyze na noos papa sundan pagyong Pedro sundan pag yung Cleto, punan pag yung nasakit sa mama, pero wag ko muundang og alagad simbahan. Nisod na noon ko seminaryo, bisan pagdaghang mga problema, ug maoto tingali ang gibasihan sa Ginoo nga gipatagamtam ko rog gamay niining maong kalipay. Ambot og nalipay basad ka mo nga napari ko. Lipay mo? Very good children. Niya karon nga pari na ako na sang gibuhat ang mga buta nga nang sugo sa kaluoy o gugmas mga kabos ug wa sad nako ma-imagine nga mahitabo sa ning maong mga proyekto karon nga daghan-daghan na gyung nakatabang ani nato nabitay mga bot diri nako nga mga letter dili naman ni taga dinhi all over the Philippines naman ni unya makaingon pagyud ko nga dili man ni sila mga basta-basta nga institusyon sa simbahan nya nganong ari man mangayo aring gamay kaing parokya na may dagko kay dihang mga parokya nga tagpila na gani nakabukpari nagdala kay dako kayo income pay imo wa ratas kumingking nganong wa man sila manghatag og letter ka dito di aman di ambot gihatagan sa tingali dito ingon ana ba ngano man tungod kay dunay katingalahan nga gihimo ang Ginoo dinhi kanato ug ato ning padayonon
hangtod kanus ata gamiton sa Ginoo ug mao na ang gustos Ginoo mahitabo. Si Moses diris unang pagbasa wa siya hisguti pero siya mao'y hinungdan nganong gihisgutan dinhi ang pagkabuak sa dagat nga pula nga nahimong karsada. Wa gani kaabot og tungang gabi nabuak na ang dagat nga pula matod pa diri og miagi sila sa uga nga yuta nga malipayon naglukso-lukso murag mga kabayo kunong gibuhias kwadra. Nganong nahitabo man to tungod to ni Moises nga wa gyud mo undang pagsalig sa Ginoo bisan pagtaliwa sa mga persecutions, mga failures, gidaog-daog pa siya, gipalagpot pa siya sa Ehipto. Sige lang gyud siya sunod sa Ginoo ug nakita gyud ang dagkong mga butang. Una kun mag-ampo ta, ayaw gyud pagunahuna nga dunay failure sa pag-ampo. Ang atong pagbalik sa pagrosaryo, ang atong pagbalik sa pagsimba, pagkumpisal, kanang maong pagsalig, mauna na ang katumanan sa atong pag-ampo. Nya, sige lang yun, sige lang. Bahala na ang stage 1 nga cancer nimo nahimo ng stage 3 cancer. Sige lang yun. Hangtod mo stage 4 yun na. Sige lang yapog ampo. Hangtod yun ibutang na yun kaslungon. Sige lang yun ampo. Niguman na nimo tuadayoy langit na way katapusan. Pero kanang magsigi lang tagpangayo sad nya di ta manghatag di sad na maayo. Unsa may gibuhat sa byuda, nagampo siya para sa iyang anak. Pasabot dito para para sa iyang anak. Yang laing sang example kadto sang amigo nga niabot ang iyang amigo way kaon, nangayo siya pan sa iyang silingan. Iyang amigo sad para ipakaon sa iyang bisita. Pero kanang magsigi lang sa tagpangayo, yawa gitay interes nga manghatag, mauna nay ighuhulog sa impyerno. So pangayo aron ihatag sa uban. Si Moises nangayo sa Ginoo para sa mga Israelita. Ang atong mga santos nangayo sa Ginoo para sa mga kabos nga ilang gialagaran. Si Bishop Chupilo Kamumot siging ampo sa Ginoo para sa mga kabos nga iyang gihigugma. Nilingi ay mong tupad. Ing nangayo ka para nako. Ing nako no. Nangayo ka para nako o para imo ra gid na. Na usahay sad mangayo ta para ato ra gyud, para ato. Ayaw kanang mangayo gid ta para sa uban. Ako nangayo ko ninyong slots, pamarit mong slot. Dili ni para sa akong bulsa, para ni sa mga kabos karon nawa pagitaon katilaw o gamayng kalipay in relation sa ilang Pinoyanan o sa ilang mga pagkaon atong patiglawon o gamay na kalipay. Mao na nangayo ko ninyo. Ako mong nagpakauaw ko ani pangayo kada buntag pero para ni sa gimahal natong mga kaigsuonan. Nakaila ni sila nako, ang uban nakaila, ang uban wa mitahod ni nako. Kasagaran ani way tahod. Inig-ingon ako, ayaw mo pagsugal panahon sa pista. Amo ni kusog kay manugal kasagaran ani. Ayaw mo pagdisko. Iging kay anang pa. Kay anang lawas ig pista. Amao ni sila kusog kayo manayaw diskuhan. Ayaw mo pag-inom. Ayaw mo paghubog-hubog. Amao ni kusog kay mga malit o kulapo. Oh. Pero sige lang. Sige lang niya po tatag. Kaya nga naman, pinangga man. No? Sige, last nga lingi sa imong tupad. Ingna siya, andam kong mag-ampo kanunay para malipay ka. Sige. Mag-ampo ko kanunay para malipay ka. Nindota. No? Sige, manindog na ta.